watu wana mawanzani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lelo tumiyararu ya mwezi wa Ramadhani ikayao narumbao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa irarijalia rilona muwata usiku wa lelo unu yarinike bahati ya ufungetu muinu hina mnabokodo ya jouka radhi jeri hundanene mavuna. Mwenyezi Mungu yarikufirlie madhambi iremahu rematiti reya venu hareya tatsaya raya ora venza raya ora tuvenza. Allahumma amin. Kwezi watukufu ngabo madhambi menji ikayao wanu wayafanya au kwa tujua na wanu haina manadamu ya jua ukahafanya nai hata tauba yajidillah yuparisa Mwenyezi Mungu yamghufirli rirudi ramba wasari'u ila maghfiratin min rabbi ndo amwede mbio mtahe maghfira holiho ramba ukana wala tuzakku anfusakum ndati do jiwaza ukaile wakairi ilazimiyo si maisilamu urijua ndogo tazinu ya uka owenji wa hatu khasatan dasi wa komori sikarla wa utimbuliana madhambi wa komruha kanayo hayaranti wala wado jao meyahunu wala kasusu wala kamwidi wala kamlevi wala kajao wanuinu la kurs inu musabaqa umusabaqa unu ngabo watende haruma endurance haruma la course ngabo watende wako uja watende la humusizoni eno wotilo kana hukajawa au hakajawa eno godo miso hatu yode mana wako haina islamu yohaba. Allahumma rzuqna husnul khatima. Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema. Icho kirimru hakamwiti hakamlevi hakamfiraji haka na twabiambi haja hatubia Mwenyezi Mungu amsamihi anja beboni yo ukiri kamrumwema ukaura Mwenyezi Mungu hujahu batwaliha hujahu hisanai hufia harumarugo zatu lazima abonge etumwinu ija ngabondo adungo ukanti hautotimbulia sisi wanadamu sikarejabehwa rije rido tunda wa sisi le malaika. Mwenyezi Mungu hamba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ngabo malaika special ya utundezi rirendao ngabo ulo upande mume ngabo ulo pande mono musheni yabo ebala wala jao wala mwanae wala ti mwanae wala miti wala kaza miti izole zitwabia za hato zinji do todo tundo wandu rirente za hatu zoribira ambehe eni ulona manyanya ya dunge darasa ajali yasiro ndo madam teze emu ezejemu au namfanyeze njauja ushasi tu hamba kana kenga bo wandu wenji wakaulazimu wastafidi wa beneficie waundane neze thawabu ya ujua eza lazimu neza tulazimu ekemduge na manyanya yakaulazimia hisuka inu direct ya uka ijokiria beneficia hawia hundane na faida hawia jua hizo ujua ndujo ubeshe haizo watukufu. Ramadhani ija ngabo wakamba ngwajo ifunga wafanya proje ngabo wamba ngwajo ulolana ngabo wamba ngwajo uliha ngabo wamba ngwajo ndoheji ngabo wamba ngwajo wandu wao wafu harume Ramadhani inu kwa ti vanu vande jumati yabo sisi kwa ujuo haruma sisi kwa ujuo endo biujuka ukana muo yatimize Ramadhani do biujuka ukana muo ajia funge Ramadhani ya 2027 afungia bana rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike Ramadhani ya unuma iribiri enro Mwenyezi Mungu yarisamihi yarighfirlie ekera mbe Ramadhani inu shahri tauba inu shahri المغفرة inu shahri sadaqat shahri alquran shahri albir izo zonti pia numwezi wa maghfira unumwezi wa tauba unumwezi wa urenda sema unumwezi wa Qur'ani unumwezi izo zonti pia zamba awisha ribakisha shilo muhimu wa hatu do ujiconcentre ni juu ebanza bari ranzo tauba yo nukuto muhimu ya bidiri juu tambani tahe maghfira ezabari nazo tahe maghfira mana na bonta tahe maghfira da wana renda nayi ezinu bindazi binarenda yanu madhambi da yabi na yarenda kanga mnishiyondo na mnifanye sinya yanu madhambi da yabi na yarenda ya ujalelo ntsoja maghfira na utubia na hizo tubu ila Allah taubatan nasuha arume madhambi
yatongeza na jale loni lilao ni swali yo ni tawa maghfira doka ngabo yaona kaujua ngabo yaona tukaujua ngabo yaona fikiri ngabo yaona dhaniana amando ramadhanija habahatimbi o winji wa hatu haswatan dasi wa komori baba waona o winji wa hatu habahatimbi si ufanye contraire contraire ndai o mando wa ramadhani si ujazemi sihiri o msizoni wandu walibao ritawarende zatu yoyo onesa wandu wenza shonga wandu shonga shawadunga shale lo kuja twenda fanye hazi usiku abidi ulibwa ukekwende manada munge anzoya juwe ukana eba na mtu wandu walibao ndi kairenge mtu katenda usiku hazi mrende ya lile yasafira kana bokana Ramadhan au shahr Ramadhan shahr al-mu'azzam shahr al-barak awwaluha rahma wandu one saate mnakashi dani bokomiti la mtu yabano haba au début les 10 premiers jours du mois du Ramadan rahma miezi Mungu kusiswe mariziki asicherumbia mwanza na zila zontipi wa awsatuha nusuya hayo obohari mwezi mtukufu hunu maghfira wandu wa ufirli wao wa akhiruha omisomo mwezi hunu rendi le 20 jusqu'au 30 du mois sacré du Ramadan et abozi jirio hindi aitkhum minan nar miezi Mungu edo ya sunzu si haina mndu ya sisadzaha haina mndu ya pamaha haina mndu ya usazembi ngu ya patombe miezi Mungu ndiambe ndabati shukuru tusikini ya ti upardone huyo dia kaulazimu maislamu maulama wa hatu hafon warambi ukana attention kairenge wandi sanai uhisandro aneke wandi sandro uhisanai wakati Mwenyezi Mungu yaba haina reda na inga mumsamihi haina sisa zanga mdo na pardone yodo wakati mrudio misiri mwede mwafida na babizanguo na ye haruma juma Mwenyezi Mungu yaba الذين من إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة كم صلي انتشروا في الأرض وين اليوم مسيزوني أكاو جارا بيوكانا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ndio rungo so waone business waone commerce na zila watu hawadungu riponori huza inde soldo warate swala warate ibada warate maghfira o wakati wako indele kume ayamu yani alqadr ande masihu yahe deste ya ukamnyezi Mungu yafanya haina yanzao basi wodo wakati wako rafida ni mbabi zangu wone mikate ritimizize kofiane zenkandu rili hasara baso msirini wakati ya hezilibwa nduga tuka kumsirini nandu wa ila wandu wararu shawula wandu wa heze ntumi ilinda rubasi ilange iwene sawa ya uka etumi yaho salam taka kairira ndisi hambabi riwa suili rahano handi saficho rikeka riwa suili kairi mruya juwe ya uka enkandune kofiansi lejuka utamrumbebon wando tuka ulola na ribeze ntimizi enkandune ribeze ntimizi ni wadade ni wababa unti mwezi wa usonya nkandu unti mwezi wa usonya kofia unu mwezi wa maghfira nyotira nyandra umerasi wandra shero wandra ume sonti pia ngarirondo na hii sultanado heza na majimbo hali warlo watiti radio katika shani katile majimbo kama mobiro kana chasilera kanzana kasida hamba mtambe kwa tithamani sultano bana bana mtambe kwa tithamani urahisi ngwa onuo sindera wapa ebei alafu hamba indi rasirao roandro umero androashe sonti ngasi haruma zibutala ngasi haruma maaswi ngasi haruma mashaka ngasi haruma upetevu ngasi hizo sonti pia ya bwe Ramadhani yinu tsendo toringe mzaza mndu mshaho mwana mshaho yato upishiano sonye yakatu na kofia ndo ade darasa basi na uswalino soma kairi rirumia yo Mwenyezi Mungu arambia ku amfusakum wa ahlikum nara na mjitazo mru wa jahannama nezefami za hanyu waquduha an-nas wal hijara wange wanakandu no wanakofia no wanazindwa ho malukani watike ajali bakari tujoka ngarujoka ukana mu harume Ramadhani jao
inunga bwa kofino wajoka banu kwa tibana abonge nariendeleye rione al-kaba'ir demahu wa saghair nematiti ekale lero jari fumbu wa madhambi kume madziro yundi heshenda ngo yafanyo ebahatire ke mtuka jambo kana renge telefoni upare fira unana abuja halo wakati watu kwa mjamdo lijo dungane nao ekalelo arumandongo kume zitongeza mranja mbeboni undi yango fanyo ese mfukare nezenane abayo toka ajali eka kujadunga naswa habani malaika Mwenyezi Mungu jandi yari tsanganya nao henda mbeboni Allahumma amin. Haizo watukufu mrati dharau bangabo wana madhambi watiti ngabo wahu ngabo fadhila ngabo ndongo njema titi ngabo ndongo njema ku mduka onea aukajokiri umbandogo titi ngo yoneyo yute mroni ijoki ngiyo ichi widaimisa ijokiri mbandogo titi njema ngo yoneyo yute mbeboni abonge narirondoleye khaswatan do mwezi unubaika yao shetu anafungwa ndo utofungulwa rumbe Mwenyezi Mungu yarisaidie risome Qur'ani ritoweze sadaka risaidiane riswali ridungeze darasa rina ujinga izora tukawujua kwa moringa bwandu wenje wakwamba kadura rumsiri wafasira de raswali omsiri wafasi unugona ruhiro omsiri wafasi ya mitsamihuli omsiri wa male oboshiunda banu gaboro kuhindibana namdambiye esekreilo woshiunda esekreilo msiri wafasi no msiri wa male no msiri wa tijido binado shirk ruvu shirk namnabiye roko ilo bala ne sekrene do ilo manu bala namnabiye sekre ilo banu bala bwatuko kabati kati upotefu na masakala basi Yezi mkwamba wala tuzakku anfusakum. Dr. Al-Mahdi ngojoni samihi babala leo juma eze juma msiru watu zikauswa lwandra oya sasi tangabo ya jisana ni gabo ya sashenda yabo randilo si kwa lelo si wa Komori nduna ziyo hamba ola mwiti ola do fiwa ola do hiba ola do kamlevi ola do kajao ola ado kasusu ola kajado vaya ola kajado vishia na mabuli baka mtujua uloka iri dobi na mabuli waje waswali na mabuli waje omotuli na mabuli basi isikabati daika la byaje ndotunda mtu unatonga ni bazana ngoza hahe baba ni dunia inu examen ngarujuka uroha no examen utofanya guto hunda utotoka kana hunda hitu shahina mdojoka utambi aribala wala ichao wala kasali waka huna novinya una tawala kato ngebe tubia bala bobia tubia harendi hawakaidi hanami wala ka huna avuru banga wala ka huna kasusu yaudi makaulo ya hatu sisi tukanti tutodamba wala kajao kartujoka Mwenyezi Mungu haboko ezembia zirenda pia Mwenyezi Mungu azikausanjema yabo wakati yonga chukamba ngo hinji wako ezembia kauzirenda pia Mwenyezi Mungu aisamsami ewodo usamiho wandu ewodo utomrumroni ewodo utomrumbeboni onge mrats par jona manyanya akana twabia za tulazimu basi kartuchwa mgo tukauhisaje ngojo ndisandro uhisenai ngojo ndisanai uhisendo emhimu hatu nasallallahu alazim jalla fi Allah an yarzuqana husnul khatima munarive musome haizo watukufu gelazimiyo rijue eshi joka utamndumbe dasi mndu yarondoleke mbazango yazijuao ezi joka utamndumbroni dasi mndu yajue ke hashindia zitawe rambi Allahumma arina alhaqqa haqqa Mwenyezi Mungu naroneseza haki haukweli warzuquna tibaa yarisaidie rizidu ngeri zifani wa arina albatila batila yaroneseze mbi kwelo kana zindongo mbi zintwa biyambi warzuquna shtinaba yarisaidie rizitawe haizo watukufu garandi sao erandi seda sevivo docteur les itongeza mndanje mbebo na udesonga mndanje mndoni de madhambi mahu au de madhambi matiti haina ya lola na nikemhazie ekadwe yinu ya mando na mwambi ye wanandongo watiti demba inu demba wanzia mpatatu ajintiti do wananda yazini nondrengeze do wanandongo watiti wanandongo wanungari waone yao shanga burungo bokozo bidi mndu ya laaniwa kama risala aniwa abu fasira Mwenyezi Mungu maturudun bi rahmatillah abu kuna utotongelea harumu za rahma za Mwenyezi Mungu
amunge haina mndu ya lola na esheleze mndu mshahe wanandongo watiti wauka ngoendo wazi ngwa kuongo fanywa narongo ufanywa isirafu wanarugo watiti wange bidio mdaeleze mndu mshewa jo ndungane na yunja mbeboni bade kengo onokana ekanja mbeboni go jo weza attention tena wamengenda za mroni basi ngalondo hu shabo Mwenyezi Mungu anambia ku amfusakum wa ahlikum nara ilazimiyo mrumme ambie mrumshe ambie mrumme wanandungu watiti wako mkini wate mrumroni Mwenyezi Mungu yarisaidieri watawe mndu yasaidie mrumshe wa mndu hoka wakati ya domu forse kana lala usi uvu mwembapi yararu domru nike mndu mshwahi fi qariranti zetu anazinji yani domru subuti amekana kweli tifanya naye hata na weba eza hiyo tikaniyo hiyo yotikaniyo hale kemdodo anzana amekana wanufanya jamso hata na weba mikada zana ishiana stafidi ikawa la katwanza shanje yabo mimi ndo tuamba hata na weba wala hata na uparo nifanya jao wanu hibi shabala bahodo watogeza ila jao wanu shabala jao yo Mwenyezi Mungu jao gazuka mseja uambilo kwa ufanya foti ekewe na akili mtu amba asalullah an yaghfira li Mwenyezi Mungu ananifirie madhambi bokodo nafanya ganzo haina mndu ya doka pre wa ukubali yakana nzoko lisifanya naye pardon iyole yoni sawa hakika uyayisange mrumme shati tichini la kiburi basi ganzao mndu ya timsindihe hau ufanya yorori shangwa nzwambe olala odo anda kutongeza na bala odo akanedo ama mwana dangu hai baindukata imenye haifa kudiri kujaliba shabala odo ni shabala jao na kubali yatifanye naye haruri hairihe mradi Mwenyezi Mungu amba wa man yaksibu khati'atan au ithma en yafanya naye afanya dhambi thumma yarmi bihi bari'a yalidika ukamnumba jide sababu faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina ilo dhambi kuswafi na mwana wa ntabu zilo mwenti hatu wasuko wa mruafu wamba yo pa lui wakaza pa lui ndrabo yo tension na bala wabande sa mrua wale memndu mzinga watinzi mrua watia mndumbuda odingoli shango amba yo malezi ebanu male njomba malezi harele jo secha mumkaze ndrabo kayede ya muwa ya hafa na ode wa muwa ya hafa amiso ayartakizu ziwajakum ala sira hat almutabadil wandu kati kana rabidano kweli bayo yo tongeza shaka baingo abo mndu mshawa parso vala ni hoka akaurandota akauzabadi wa changa utidai izokodi abo basi watuita wa uombe mjomba wala nangome mjomba wala jawu babo mndu ikoni yalo na mndu mshe ukuyeti mwema ndo ekajisa hata la fauziso ebanu wazali walo unupia kujaona mndu katidona amba waladu woni mwamini yoba ekati siba inge tifanya zile rakubeka batu jonda ni tabishize la demana na tawemba bida amunge ngarandi sao ezi amali weika yao ngezitongezao mndu hanjilwa fil bye bye hatilwa fil bye bye efasirapo hindi izunu amali weika yao ngezitongezao wende mroni yabunga wema huu ngabwema titi hamadi namna bukado ramambiani watukufu iliriti jonea Mwenyezi Mungu anajalie ike emadhabira fanya yonti pia tindo kaya pangulu ashaya kauswa ndongo njema ndovu Allahumma amin arengao ematitiranti homruvuramsi ilo dhambi shailoti mngoni madhambi madiro ad-dukhan homrubusumru atulazimu ilo dhambi shati mngoni madhambi madiro ngabo waonisao mafoto ngabo waonisao statut yauka ilo dhambi shati mngoni madhambi madiro eka ufanya nayi wanda wanujua anatika unamba mtuzi wanda anatifanya mnarugo kata ujipasheo ujuliza mndu dhambi wafanya ilo dhambi shailo ti dhambi zero ngabo shuhuli ngabo wandu ume na wandu washe ilo dhambi shailo ti mngoni madiro na sina mbali titengelele tabiyambi uva yangu za usasanya bo mdumshi hau mdume jokiri wa itefikira ndogo shailo ti mngoni madhambi madiro minal kabair omrukanti ya lole ya fikiri ndogo za anviza argonesha ilo dhambi shaiti mngoni mwa madhambi madiro
urongowe haruma wakati kwa ndojo rongo wao bwana nyoko rongo yoto ukadambi keyo amba mnduka rongo asiba bunga bamba rongo hama kutube namna ilo dhambi hiqdi unahusuda uona rongo namna ila wao kabode ilo dhambi shati mko ni madhambi matiro shasihri ilo lo tiro ya umengoni mwe madhambi waikayao mwanadamu ngelazimio ya elewe ya uka na ni watu wawebawa wanwekewa continue hata wemi toka mruwa wanazibu tala watiti mrungu dore meyae mshe ya umengoni mwe mahu ya kaula zungu ya ula wayafe mbati ya jaji vatawan bami untetina ura la daraki ya mru ubeza uretire haizo watukufu haruma madhambi matiro ijauja haruma ezita mdumbewoni miezi mga jari tembewoni madhambi matiro njoo ya vumbu wabana kanga yumengo miraru mraundi yangu fanyo 25 awa isahe zoma yeni directe waenda mroni yabo wakati hiyo angelazimio mria telefoni Abu Jahali na Abu Lahabi na Firauna ambe yabo kamchika enda sanda ijer dungane madhambi matiro mengo miraru ya lobana bana mwana tabu ngongo anzo unje directe abasore ndi mara nzuduge darasa nzimloka na baraka utite invitation imara tina beba vi napanga bantu twalia njeni fanye darasa ranzia mwana dhahabu mdoka na baraka mengoni madhambi matiro ngabo madhambi boko yao yabaki homuoni basi yao yabaki homuoni swafi wanadha inu bravo swafi ndaibe inu salam tak dazari shile baba neze koma wana komateri wa hoto jwa udanganya mru watoa mru otere mengoni mwe madhambi matiro na yaonga yo muoni shaka tube nuha jokiri uva kantu anaswali na balele dhambi lilanga unilo ngabo wababana wadaze wokoke kwa jakanti range ya mwando haweka kwa jahini abahala kadha au kwa jahanti wa aruma umsala au kwa jatende wa receiver au kwa javumbu la kwa alhaji kadha abishuli yo wotu itande osikwe mwana mabarufu ya kaulo ngabo mbaba ya jahanti wa bahanuka jahizo turbini bahimba bagwa kanti habayensi ya kwa tujovira mtu angalando aluturubini no vura misiku tite hata tuzigaraja ni wabiri ebano omuone ebano ndo atibire walisa shahuda mbaba kata place ya wa hezalaya zabari al-kibr idode tambi ikaya Mwenyezi Mungu aba kibri ni hangu mimi wala hul kibriya midona mubadi mido mlisoni mido mnason wodo mfason shangu sona mdoda pamba ubuo mchini hao omba maela nazi haba wandu wararu haja ngwanzo ina mahala ndo atuka ukaya yarongo ya decide yafanyiza ngo ya kento soneza ngo tipi ebane mba ubuo ipo mchini hanyu ode urengo mharuma ngwanzo ukaze ukihamade de hamvio emeni yabo yakanda dangu wewe udo mbantu bale pashele bisi mharuma go tuko dangu wa ngataza uritori dara usonti pia minja jwa mumda hubiradi misijo mjini hanyu misija shefungo mjini hanyu nsijwa ya uzando binsijwa ya hondo bia ila abungemba biyo izonogo za wewe mengoni maizendo ngobo ikayao madhambi matiro haswanda siwa komori awalan al-kibr orgoi do chiona do dara wadunga ilo dhambi kuziro mengoni madhambi ikayao yo matiro de ndongo wekutonza amini zindongo boko yesingu sifanye shekanzo ikewewe no ufanye jansa ngo changaye zinza bari za haja abo wandu mjini hatu waikoni andu waidi tata tofiwani wandu waidi wasoma wastarabu wa formation ni bahinga boenda hata ngusumu ya autogusu afika tuele wazabari wanu nguri mrendeche wandu wanu hunu wandu mabaino wandu makoko utojari lenge wana wakanti ndo wana ticha na watu wanyongo hawana ariya pawajiji ila isanga ihuto wao maulama uokwala usomesa kana Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq ngunari tahirishe mioyo ya hati ya unafiq wa a'malana min ar-riya isangori tifanyao watiloka pa langondo heji ya hule khalfia la tazia ni sokai joma la ijeni ile ni sokai jau so tipeza ngoza pia pa watufu wa alsinatana min al-kadhib imyati daina rab abonga mtu uto sauti yako muri utorende haja je mana mshangu mana dhahabu hapa hakutuima na mbeza ngo tutende ndiye maswala
asoma mimi de kabila kadha, mimi de kadha kadha, mimi de kadha kadha, wadunga ngotwana mala washenzi twana kawala wana haramu ngotwana kawala alo lenda hubi ho mjomba he mumdahu na saba ya henda hivi udoji jusisa zilame ngoni madhambi batiru. Mwenyezi Mungu ujua wakaiti inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Komori inna akramakum de yapema ele feleke audo ulona mpa posto ujorenga mtwazi na uyape mrumnari yadu tuo basi yadunga yabu yasi do uto hisa tamaya ibanu. Mwenyezi Mungu iti manza ni watu witi kope watu witi kopini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wole yariumba wole urili sode urino sodo uri ubone soze ngozahi pia ile ulifanya hizo abo wenge bidio bake adabu izo yato fanya ekanga siradhi bahingu tuamba wewe na mnikayo nikubaliana ni mbengezisa. Sheikh yaonesa ukana imla qalbaka ghina wa asud faqra. Jimika ukinaivu bahinga mjoto wa ufukara kuna ukamnai wa illa malakta yadayka shughlan wa lam asud faqrak. Haujirele ufanywazi turafwa ufanywazi shirika ula bala miende hula mutwesharo ma stress ndovuno ili yake tajiri hafu maskini hafio hazini ola afwa utoza midumu ola afwa utojusa majungu ola afwa utovuna tamati na reze ola afwa utojusa maruma koko na balaye katushindo hii mashahari gedara kiboranga zo riali bango zo ya sekomori ngwanzo ende ya loze ya reje azer mbuka do hisa toma ya nizo. Mwenyezi Mungu ya decide nganzo ukena confiance ufanye makri na umale emego dimeze ngonziro su udhanni billahi law talib. Mwenyezi Mungu timrendeje ya omego dimwa dhambi maziro bukonga yumoni yakatube nuhara ha wanunga baya tuko ubenuha domru usaidia ngono yori dio ni homana tabia ni be hada ezemiwan banda hada za ushewa ka uluma ili alubako no urati chane za ngo kiso chema utulile sa wa esengo zo do dunga habari za Komori tobila utora salam tak su udhanni billah ibani sabari. Mwenyezi Mungu yafanya zinu aibani mitsimrende aibani ngono wala ngoma matajiri wanu jao amina ndugu zangu boko hazalwa ni mndu emzima ewo yazalwa muhamzima daina yomba delebe etajiri na nafasi alafu yeye katina lolisho atosikira chamba utoka wewe mzalwa muhamzima wada wena do ambari zalwa muhamzima au siku yazala do siku navurizwa humu duniani ele yazala yawe washami minto vuriziwa zabari haisangu vanina ibada kujihisi ukana katina yalonisho katitajiri basi na wanwe maulama uokola wa uone se ukana rangami abantu rivunzi hari yangami yari jila na katukole mana husudan asibabu mshahara ngo tushe kombie ngo libwa hindi basi toka ebala ola baada ngulibwa 5000 euro wengu libwa 1000 euro ebale 5000 euro ola libwa ngizoje ole match ngena bwade ngulibo la manta avant kisita za jiri hula na tabukata msolombe mbapi. Mwenyezi Mungu atuhunika rudi yaite baraka. Allahumma in kana rizquna ba'id ekeriziki hatungi hule faqarribu hitengeze karibu di Paris mali wana msomo unono misafara haina ndogo njema hazi wa in kana qalila nekengi mbabiti tifakathiru nibo mbabiti tiyenjesi wana mwanamzi obe wasai unono kumshashi na wenjesi ubarik wa in kana kathiran fabariku ekangi yo inji ishwarinika shashite baraka utilibe wana kume wenza shonka utilibe mshahara boko wanu walo Faransa waisa warengo mshahara mba waide mjeni mtukufu misiro hamba kabati mjeni mtukufu duniani ama mshahara akaka bwa ruma kokona ruma babana otoja wabaki maiberger watobaki okonza wedeza mjena jahize frame mege bara kutopichwa no diswa katwanza endeza bahamba mjeni mtukufu boko
ikadoba kiyo tambisha mndu haku mshahara utoja wala msukuti beba atawaendeza yende namna nabo Mwenyezi Mungu asokta baraka Mwenyezi Mungu kujokana zemaliza tikitsikanza ndera rengeri do topa kwa basi ngabo mahabbatu ishaati fahsha miongoni mwa zengo nziro des fadhiha na upublier aibu za wanadamu ndo baparswa hiyo baparswa fanya porno ndo baparswa hibi ndo baparswa jao haruma upublier wewe roho yetu hanza utodo publier eza aibu za wandrati na banoke ngo swali ngo fungo chumu ngo vayo ndo ngofanya chao bale tsikana kwanzo wala Mwenyezi Mungu ndiye huwafikisha wala Mungu ndiye huwafikisha bonge utidara mwana nyomro atiba Mwenyezi Mungu kwa watu watoto umvukisha ya uzamise babanu Adam hakambebo ni hatolo walo mroni watu mnabebo ni ngabo walo haruma rogo njema wenda wa hisa nai fanya nai abonge narekerapi surtout dans les réseaux sociaux le fait de propager des choses kayo kezi hundu jojiwa mbuya usitiri hundu mwana mshembraji jojiwa kayo usitiri barege mafoto na ndo wazi mwana nywa paroni ya ibwe mwana nywa lewe hamba adogoza tulazima mwana nywa kaangana mwana nywa to avokali akaurongoza mndungo irongo vokali inwe wabishe wandu ito ipropager hata shauti ni kemndo shata ndana kata kamba sha amweresha tambie mndu amfanye chao tufanye chao tena wanafiki abonge haina mndu bokomu wa hai uone uishia ukangabo mndu yafanya tobiambi au ngabo mndu ya lewa au ngabo mndu yafanya maso au ngabo mndu ya paroni ya ibu ikewe ngobe zo udo besha wandu propage wende wanti na mje chele yale no ma journalist wanarunga ma journalist wanda bwana haza auto propage ndo za problem ndo za mashaka na aibu ya umengo ni madhambi matiro ko mutaalliqun bil qulub ngabo ya ukado utodore ma wandu husuda aruma ndo nje mashakutu hamba Allahumma barik Mwenyezi Mungu atabaraka zangu zinu yaode madhambi yukayao yoma zero yoma hu shayaunga yomuoni kujayatoa pia shanga yomuoni haunga vuwao ngabo al-kaba'ir madhambi maziro al-muta'alliqat fi lisani ikayao yaunga sisi wale za hilo no udime yamadu al-kadhib nrabo yawamigo ni madhambi maziro ikhlafu al-wa'd domru menya miadi yararu shahadatu zur domru date manye yato ushahidi wa nrabo buna hifadhi ema avoka wa hatu shamiti tuanza ema avoka maisilamu ekemro tokale mro yabu mru hafu ntitomba bunga mjoli manede na benga na mdafi na misiki wakakwelewe yaka ubenza muwe shabora mjoli kwa riadi na mfungue na minga mtoka mru ya ulawa maisilamu ibidia ulawa onge Mwenyezi Mungu na jalia arone sasa haki ya risaidia riziki kuna uona kwa oimwizi enda hibi milioni ngojani ba milioni 10 ngojani ba milioni sima nenda mdafi ukae la katahiba shaila harifi nando ifyo desidio ma oandu baadhi ya hao wadafio wandu watoka na wei hawa mtu hafu weya hibi ya mtu plasi maluzini tsaino oimwizi kama mjuo sheka ngojani kemna riadi shwe mamfu na ni dafi ulone haki ni jua ukai lazimu ni mdafi sinon emnaria liola ijokiri maudi ende yake ajala hangu par contre ekaujo kamdo ya dhulumiwa uundanane haki yao onde humdafi uundanane haki yao yabo uliba hum duniani uridi hundu fadhila weyi mwana yatima ndoda uni ula mbabahe na mtatahe wafu aksida waja warengeze mali sahe waja mdo ajaringe wafoka bala onde wada iliye mwana ola abunga wenda ndongo mbili ujuko vzihundu uundruwe mnariali ele ponyo natura utoposhoni ezamjomba ule ambakana utarumwe posho la derrière urudi tena uhunduze fadhila za ukaharumwe haki wanili akawa nimko wa mruha fuenda ba wala wani wetena itode zili yo aba sa baheola baika tuta haya juwe dossier nganje ntwalie dossier inunga mjomba riali ngamjopanya tao deligia kadha mtu kata d'équipe abunge mengoni mwezi nziro harumo ulime شهادة الزور وقذف المحصنات ينو دايبين
mengoni mwe madhambi maziro qatful muhsanat do mndu ola mwana wao ola mna haramu wao ola na ukutakaya ngabo mzee mwikoni ariwe de adoto ushahidi wa extrait de naissance eba mwana thabu wa hiwi shamba ngo wano tukachuma wanzi da za utulilia wishili mbabi sa kana baraka shele masuala ndo kana baraka awala mfana naye ola mna haramu adobi ola mna halala adobi ola mu adobi ola izo kazirendo ilali hawa rahi baada ula ngudwenda hureda itamba maji wala chao kutona kai tufana naye kutona izo ndo nziro kabisa. marhaba meji babo yo muhimu abanuka tukurenga hatu sisi mra kwamba kana ngodo avoka ile mwambie kana wote ile yafanya zero hizo sheka mndu hajoke mndu yafanya na hiyo kamdia reconnaisse abo hizo ndo njema zabari yongi wa hadithi ya mtume yaonesa sallallahu alayhi wa alihi wasallam namdu sadi ya mtume karim vubu Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi bayomi ngoni meza kwa muhimu doka unsuru akhaka dhaliman au madhlum yabwe heni wavoka waze watu maba eni avuka haini wavuka usaidiyo mndu ya dhulum ya reconnaisse wakati fanya jau abo wongo ndo fadhila nkuha kwa abo ngurumyo yo mtume ambaye azifanyiwa arudi sana ndo fadhila mtume sallallahu alayhi wasallam haba unsuru akhaka dhaliman au madhlum panumi mi mahalani liyo do kana de urengwe sansi inu basi ya ukana we ya dhulumu shanga mwendo na rondole mbabizanrongo jena beti dae sheka hadhulumu ngabo namna ya jo uonese nishaka utongeza ya onese dhuluma ila abo yo kapati tabuso ni Mwenyezi Mungu wanumika mabu arume alqadatu fi dini ngamdongo arume dini chati ile Napoleon ni mahakama ya ndini ya bili kamru hane denai hatauba inu ambao utubna ila Allah arekonese wanadama jamajitu haregret وعزم على ألا يعود هذه المعاصي هازمية أبروميت غوombo Mungu yake karije maasi yala abongo tonda fadhila abonge imanadamu wikayao harende nayi harekonese hata hasama hanazila wandi sa debia soulagement wanzimioka hajito ya demande pardon izoze ni hundu mimi jokirike tibalele gari tikahamba balanga modo hamba bitienjeza kila madai janziro ngamjwanzi hana bekana namnisami hibabo tikanaja utikubali chana mbi wotila mimi njatu subuti nene bekana wotila mi wala mrumdu ajili afanye zero gozili mimi sijori ya mimi amjutaua eza mbasi nurezi nure chanda junda nena kazi mrundabo na mimi sijokamili nafanye betizi yabo haina mruwanili mndu ujoka ngamanzo nilesha halali mndu yarende na ihare konese apunge video rifanye jau aba hundu fadhila duniani aruda hundu fadhila Mwenyezi Mungu haya mndu ya dhulumiwa honde humdailia au nani haki yake abo hundu fadhila auka hufanya hazi na hufanya hazi yo ibada ngo hundu ze fadhila hizo urudi tena hazi ya baraka parce ngabo hazi ito ya baraka ngabo ya baraka ekawo ndego piole purunku ngono somfi nyono ele kwenda ngodo zina hunda mnari ya haruma wandu na izo tipi Selemani go twenda ende afanye sarafa shoula ya do jina ndani mndumshe ngutonde mnari ya leda unemba imbiana sha ngundo madhambi eshimlisao hazi yake na haramu ngami upande wa hedini basi nti haruma sharia na tusisho mantozi jua yabo eulone sharia yojo unesherezi sisa nisomemba bizandongo shanga miharuma iyo nasoma uhuswe dini yabo alqada au almahkama haruma ekisilamu sharia ngabo ze qawanin eze kanuni za o wastaarabu na ulimwenguni wazifanao miongoni mwa dhambi matiru annamima ukanisi chakabala echao owenji watu si wakomori mtu tokada na mtu telefoni wa hadisi hata ute hata activity bala bwatu ndemeza tema shishu alemewa na balemba wanasambusa wabi emba maele ende mwandaya ufikiri bala banja mroda honi emba amfirende hama famanga
ila telefoni ngada ata ule mewele shishio ino girenga ikaza unu ya ata i bateri ila la pia kiti ida sharchi yake takana ndini ula utetesi chabo timizi tile mwabo hatoshinda tuamba hata na bala oba hodo akade zinji atashinda tuamba hata basi ahe ananga zijika zikanga muhimu hodo hapa na bala ba hodo ukazo mnyanya ba ngoma kama inaruka ucha ngosi arumwetumu yinu umegoni mwisho ayabo bapati yabo mbanuveli ayabo ngamrambia weje yabo zala yaiko yabo chau bawa ni sorabi haba kama mndu ulona wadi swaba za hula unja banu ujwa cha unike ba dossier unike ba ni chau eli dossier ila umopiro nda saize dossier mengoni mwe madhambi madiro ya hulime annamima do kadis abungo kalite zinji abo mruto to mvumbua ye mwiti ye chao engege balo josu bitu mwambi kuja josu buti abo ya tuya buti mwambi haya ngabwira kwa uta humkaza ndogo ya toni zutena bunge yoti njema homrudo vumbua mwana nyuho ekakati yabo surtout homvumbua naye sheka ngo mvumbua ndo na sifa njema bismillah mashallah ayemdu wa khair yemdu wa baraka mnguna mbe baraka izomego ni mweze ndogo njema sifa njema itikaina kati mdo tukovumbua mwanyanya au manzani wahe au kolegi wahe mrugoto tukachuma mvumbwa naye wala ijao yani wala ijao shawale hauda mabachao wala ujiwa na chao hiyo sifa njema hata ya mwanadamu yakaulazimia kenizo watukufu mlaani umnike na sifambi izo megoni mwezero gonziro ode uziju mtukufu weka zainga wizoboko hamade yarahitwa ikayo Mwenyezi Mungu atuhamba ukana wakatabina alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ya towaruhi bidia hitolo tujue kesha Napoleon ngechamba hindi chamba nafungwa hapo mahishiri na umame gombira Roma majana maidi ekemro hibi ekemro gulolo ngambazano gogoko wala wande hula bayo wanu wande hunu gabozi dungana au gabozi so dungana ala kulli hali tiono Marekani babi miudunga babi ngo za mahakama ngabo qadhi bokoyo para qadhi rahma mathalan yekamru hafanya ngo kadha edanzi ngo kadha hata awenda fanye shio shakadha awenda fanye yazila ngo ombi wazifanya enda fanye recherche hiyo jo presente ili mndu yaelewe mndu wasomese ufanye mhadhara uelezeze ngo wakazifanya zinu kazo sinjeme zi hasara jao miongoni mweze nziro ifsha usir do mndu to wasiri kwa confiance uto wasiri zo dawon aribala wala katuza aribala wala katim rumme aribala wala jao izoke zjaya baham ngampashio nende bushini au nende Dubai baiho omsetro wo mwema ominjiho mndwende arenge konje ya kutwenda ende ya fenfio mi ya reje hale komori eka owino wende atauja yoshi unoni matomro ndi soka tuona ndo mro amba enda bushini baiho baige kaona ran 15 ngojopo muhima ngojoreje amamdi ala ufanya vidange ngojoreje mnatunef mrede hula basare je kama tana malene aho boha ila utovura nyonga na uto wana utora wada habasa aja kamata adunga do timbulia ekaunika mlumbahi nurudu timbulia izo de madhambi madiro ikayao yabaki harumu ulime ngabo yorohoni ngabo yaho ulime mwiso alkabair almutaalliqa fil jawarih lizo mdia benzo yafanye jao qatlu nafs do towaro uququl walidain do rendana yi o wazaya mndu do neglige do urongozana yi do rendana yi o wazaya mndu zina do ufanya zina aliwatu do mwedo dingoni haumru mena mrumme au mndu mshena mndu mshe aklu mala al-yatim do mndu laribe ebana kotshe ndo farani dinza hama jeni mndu kagali mbabi yafanyao yamba washila hangu ya baba hamido vumbulo salam taka madhambi yanu haina mndu gena yao yafanyao abudo uomba Allahumma tub alaina wa ala kulli asim muslim Mwenyezi Mungu atughfirlie ya risamihi ma qaddamna ya waraisarafanya
wama akharna ya ratufani wama alanna ya rabenu wama asrarna ya ratataza ya raju wa ya ratuju ma alimnahu wama jahilnahu liwatwiti mpaka mrummena mrumme au mrumshena mrumshe ekam ruhabiri odingoni rekam rumme rekam rumshe yoli watu yome goni madhambi maziro aklu mali al-yatim wa dhulm domdula mali za orfele za mwana yatim shurbul khamr shurb al-khamr hum duna vinyo yome goni madhambi maziro mndia yafanya taatu al-mukhaddarat domdu urumia za drogu ni hashishi na hizo sontipi asirqa luhiba tashabuhu an-nisaa bir-rijal mrumshe utibaliyo kindume au mrumme utibaliyo kindushi arashwa trisheria mdudu alala yedhulumu au nike chao bamto ufanyaje au nike chao yaude maasi bika yao yo waziwa ukayaude madhambi ematiru yao mengoni mwa madhambi ematiru abasa dohonesa yao bika yao ngata umru aruma umru wa jahannama une seconde listi ya madhambi ya utamru mroni ngazo mri ya juekeze nogozini gizo jana ufanya mengo minane abodizo rahabo mandoni dunagalia kege namba telefoni ya Abu Jahali ya Abu Lahabi bainga mnyezo kwa jahuremu shabu jwa kana hamango zonde mroni havu ngarandi sawo rende upesi jonjia ezjo utamrumbeboni yezi ngajari saidieri zidunge amado irtikabul jaraim les crimes iftira'ul kadhib do utsodoka za wandu ndabu do urengeze mali za wandu do mrukana kiburi domdufanya betizi usome itume mdado fanya stehizai domdufanya wadi o wandwachi domdwenda do tunda rongo boika yao kejala simna usaidia madhalimu na mwana wenyewe watumsaidia o warau hitwa warengensi hatu mateka omdu usaidia omdu faria omdu reme yakoti dhalimu na ufanya espion jasusi ya omegoni madhambi matiru na mdu saidia mdu dhalim domdu tia ofisidifu ulevi ole bangeze nogo za upoteza peple domdu kabakhili domdu kaza wandu ndabo nogo jokana zinu ndabo wakazawa domdu kaza Mwenyezi Mungu ndabo arumarugo kana ushinda ne hajoshinda gujoshinda ukana ushinda domdu kana kiburi domdu fanya zina en groupe domdu fanya tromperi ufanya mabala zila cha una bala zila ndabo mathala ngabandwa ko uzadziwa rishi wende warenge itiliza majiwatia wangabandwa uza ku malala we ndabo domdu shirikisha mtu na Mwenyezi Mungu ilo mongoni mwa madhambi maziru domdu kakakahisi emdu mshahe awe mdu mahe yomba adiyuth emdu mshengo ilo yuheansa ugufanywa hizi ansa upia kitina tahaja iyo suifaya purunku insanfu nende ya chelera tukahansa ya vaiza tukahansa ya lera mna tukahansa ya aina mahala iyo mengoni mweze suifami adhulmu do dhulum domdu chibona na kiburi wapande chuma teka ngwedo domdu mana no wazaya mndu auya watabishe domdu utrahise wantu haruma ndongo haso haruma bwane namna ile domdu kaza wandu madzina mai na ukalisi al-kibr al-kadhb الكذب على النبي دم كذا متومن رابو الكفر بآيات الله دم درو بيك آية يوتا جاو دم درو كونتينو una vinho dom durenga manadamu mwema utomkaza rabu ya ukaola manadamu mwi
haumri arenda nayo onde warenge mri atsuna ndana nayo abenda do mru haraya emitume do mru haraya ukanga bo Mwenyezi Mungu do mru la mali za riba do mru la mali za yatima orphelin do mru ni kwa nadamu silaha za uka wafanya ndongo za tulazimu do mru uniki wa amana ya wandu ya ile domru mme ujibali hama mrumshe domru mshe ujibali hama mrumme domru hiba mali za grupu shama msihiri mitango domru wana rogo mbia keka wananizo domru henda wazi domru kaka sitire wazi ya hahe domru kaka sitire hanyo amru bora ukalizi na majimbo yato na ndrongo domru wa manadamu isilamu do triche domru mana nembache hahe domru ona kazi ndo zinu zonje mambidi azi domru tata za ilmu bokode Mwenyezi Mungu yamnikayo domru zia ndo njema haukasifanyiwa ezi sifa hizo kemdunge nizo na juwe ya ukabo ngena sifambi zilo nziro abasanga rendelea farumezi a'mal zijo utongeza mru yanje mbeboni nasallallahu alazim أن يسهلنا في هذه الأعمال لكي ندخل الجنة. ميزمونا رسائلية زين وزين ورجعون جنبون. اللهم آمين. نموان بآمين. كم روحا مودوا مروحا با اللهم آمين أو يا ربي أو بإذن الله. شيكا wewe ngawa na bezwen go suheta ufanya nuko mruha ba insha Allah. Kama ngwanzo abanga mjo jaiho maudu. Sheka usango mombo mruka mbabo Mwenyezi Mungu unike kengwanzo. Kakututange utinike. Yoti sawa. Biidhnillah uhanza hamungu. Amina ya Rabbi. Unikubali ya Mungu unikeza. Yiko namba unike bonge kangwanzo. Amonge insha Allah maudu mjadada hobi na kamngwanzo. Parce que ila wewe ndo anzo ufanya. Iyo ni difference ya biidhnillah au amina. Ngena rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjalie izeno gozinu rikana aqida ya ukamnyeze ngwari umbu nguriliso ngurinoso ngujorifanyisa haina ndongo beka yao desijori fai ya risaidi ya rizidunge kalimatu tauhid domdudore jeza la ilaha illa Allah ya dunga attaqwa wal khawf min Allah do Mwenyezi Mungu na ukana harara ya adhabu ya Mwenyezi Mungu al istiqama ala dini Allah do dunga mbabizano go buko Mwenyezi Mungu asa nguswali wakingo ndo heje ngufanya leo ngar mamizi kile ngar mabali leo ngo yo leo nge jau حفظ أسماء الله الحسنى إنورا نزوتي تيني سمسي وعيو أسماء الله الحسنى لمزينا من يزمك وكتوه شيء نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم بفاطمة زينا ياو جويا إليوي دو رجس إزومي غوني مزينا من يزمك نسيفا إزومي غوني مزينا من مروان جنبون قراءة آيات الكرسي هاينا مروجو سوالي haina mru haina kati ya swali ya somao ayatul kursi eshoto zake kanja mbewoni dawa ya tuhufa shahina mru ko swali hata juri salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dha jalaluk allahumma la mani usomeze dua zila iz afkar la ilaha illa sharika lahu mulku shada astaghfiru basi ukaza ayatul kursi yabo bahiyabo kutina وكتلو كان وهيفانغو جدا بيبون يزي من الرجالي من قرأ آيات الكرسي يدبر كل سؤال هاينا وكاتي يا سؤالي يا سوم آيات الكرسي بس يجي تونجي زاو يكي كان جنبه وني دابو يتوفا هو فانغو جدا بيبون يزي من الرجالي نمنا رتانجا وانا يجر تانجا رومن بيب الإذكار من ذكر الله رمرو كجمع لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول استغفر الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله المحافظة على دعاء الاستغفار من قوني مو أين ذنب مريالفان راوي باترو واه استغفار إي باترو واه استغفار اللهم أول فم يوانغ أنت ربي ويدو أنيوبا ودو ليسو ودو أجانا مي دنياني ودو نفيشو ودو نكواد ودو كوشا حالي ورا كوات تكمل مواد bomba oko au pia katina rogo alajo kirikemba baho ngena mbahuma mzataho ngena manyahura wala ngena mshipa shangu warumi za kabisa rekesh shaula do toto ne akida ya hatu ya supangwando shanga wimade ya Allah ya shafi mwenye uone sa
ya la tu ifo mwenye uta yende za kaulazimu mame omba na mpare malali yo na mpare sana roka salam takarane wenge made wenge na vertige woshi unoshi hoboha uwe magunguno ya rengwa bahe eguruza charede tumnya okay ke wicha mruba bwena mna yongusha mezonguro mezo mjomba hena mbaba he mruba salam taka ya dunga yabo al muhafadhat ala du'a al istighfar Allahumma anta rabbi antumri hifadhini wa hiyo yado ideje za haku kabati mndu ya renda nayi ya enda ya kanti ya rengara kambili ya dema Mwenyezi Mungu amsamihi ifo ya mghufirli siba sezembi yafanya zila zoka uswanje matena uno mnamdi umamaji wa maja kono usauti ya komoriba husale swala uno mamaja kono ya mnanasi iubeha berabela iubeha iho sheke huja hutubia hujitso yoka samiti zimbi banu tidanguha teletu ono tengo tikafikiri ulado mshanani timbi wala turozo mtamati tijungwa mtwamba mnyanya titubia nguna samihi tijamaji tusofi hakika abantu kweli ni iba uongo Mwenyezi Mungu nisaidia nikeka nireje emaja mnanasi yanu tena niachawe ba hakika yani twengeza mndu mzima nga mmono wa hili nga mtwamba majaya na masakala basi ala majakono wahanwa yojwa wazi wa mama jazamzamu madhambi wa hundra illa man taba ekausa ujatoba utubia uregrete azimia kwa kunado malani hula ulaika yubaddilu Allah madhambi ala yuko swanto wonje mandufu udwenda bali ni ujauzi gejoka kama hula eja wada ufanya ibada hauka hujito yomeko ni mwezi rahma za Mwenyezi Mungu Tawwabur Rahim limana Mwenyezi Mungu ambaye surati Zumar قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أين مريا سيساتها معجي أين مريا فانيا طبيعي أين مريا فانيا مذابي قل وبي يا عبادي الذين أسرفوا نيوانو ما سيسمي سنجي ما سيسمي تهماجي لا تقنطوا من رحمة الله امتي ستوما ينزل رحمة زميزم إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا دو فايا ناي ولا دو كدانا مزungu ولا كدانا مغاتا ولا دو فيروا ولا kamwiti ولا kajao alors wewe ambia ndo kama tuka kuisando wewe ambia ndo kaizo kufanya Mwenyezi Mungu kiratende wala tuzaku anfusakum ngatijikasi ado faya nayi wala kasusu wala kajao izo tushuli zao akasusu hatubi akamlevi hatubi akamwiti hatubi akaja hatubi par contre e adolo mumru eke utubia ngaona zilamba zaze numru rejeze mwinyi eke mwinyi hafu uzisa eke ngojuo karibu na eke kabati irengeze malizila uzarugozila ude watemsiri udomo mbele yadu wa daima haina mru ya hibia mru ya adolo mumru ya hafara haija mdiva eka kutujwa hene dabi eza haya bake kujwa mdiva acha hafuno haa biata uhara izo zirachi sheka lazima bamjo unika endeza wakati yonge lazima ubezaraka mwende wa fanyeza lazima dunga hapo hindu watukufu utimize dua inu ambao sayyid al-istighfar wa ide patro wa maghfira ina renda naye urengera kambili ure salam at-tauba au istighfar Allahumma anta rabbi ewedu mfumi wangu la ilaha illa anta kabati mfaume nawe wede patro خلقتني ونيوم وانا عبدك ممرو ما ممتوانا وها ممرو ufanya hila kutoa nabii mi esclave waha wa ana ala ahdi kanga miharume miadi yao kana uriubu jeru mwabudu wakati waliumba ngamumbe nudina ni mwede ni abudu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun okay basi alastu bi rabbikum emitilo mfomo wanyu qalu bala hayangena mwende aho yinu miadi raireka ni maana Mwenyezi Mungu ambaye kana alam ahadu ilaikum kanichafugana miajira minanyi na mwambia ni maregamia ya bani adam wa mwana adam alla ta'budu ash-shaytan utadawdu abudu man tashuka shaytani innahu lakum aduwwun mubin bawde adi wa hanyumhu wa an ya'buduni nam ya'budu mimi hadha siratun mustaqim inti ya nyongo shamja ripoteza wala ikiza wala jauta wala zingamanya kasuji mwana damu utojisi mshenzi utojisi nusu ya manadamu kikaja pema ilene lefeleke ya niko wangu wala waromwe edola esa kabaya kati ewe mndu lona mezi utojwa saladine na furi ufana na hindi uja kumnumraja hulalika
ude uvaya upese devu uli utwamba marashi unikomna sigareti uvuru kutomba alhamdulillah Allahumma barik lakum maile ndro vikaza kaza estarabu ya kaza pa champion bure na bala utoka ukati wani kutoka ujandi ma je vingo ujandi ya je ndini bela mna dalao ndini bela mna deliporani ndini bela cha ando tu shukuria tibule Mwenyezi Mungu ya mzabadini jangafu abonge خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك وعندك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ونغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب قبط جو نغفر لي ما ذنبيان ngamjua waona wakalia ngamjua waona wahibia ngamjua waona wadhulumu ngamjua waona wakazandrabo ngamjua waona wa dhaniabi ngamjua hizo zonti pia kabo hizo ni jua kabo hizo nsojua faghfir li Mwenyezi Mungu nighfir li fa innahu bahakika la yaghfira dhunuba kabati joni ufirlia kabati jo fi madhambi illa anta ekatinda ya bole wijo komni ufirlia madhambi yangu yana ile maana Mwenyezi Mungu ambahula qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu ufirlia madhambi pia haina dhambi wafanya wa jamaji to watubi jana hizo pia Mwenyezi Mungu jorisamehe fanasallallahu an yaghfira lana dhunubana wa israfana fi amrina utimizi garendele yao yauka baada yabo almuhafadhat ala salati alhamsa miongoni mwa ezen kuchongeza umru anjambe ni domru swali ze swala lazima almuhafadhat ala salati alfajr umru ukontinue ya swali e salatu alfajr izo miongoni mwa ezen ngobika yao ngeziti yao umru haruma embebo nasallallahu an yaj'alana min ahli aljanna upande ulaji uone sao baadhi ya amal njema wika yao ngezitongezao mwanadamu hanjia haruma embebo Mwenyezi Mungu ajujalia rinjie sonti pia lazinuban asiyam lumrufunge tumu as-salawatul khamsa des swala za farudhi tano an-nawafil des asuna salatu dhuha inu swala muhimu mradi sera ndisara ruha tasa tano urengera kamili na rakamili za mbao dhuha izo mengo ni mweze swala wika yao zo muhimu eze fadila hindi karjodo mwambiani qiyamul layli dom du swale masihi tahajudi rakamili tarawih as-sadaqa dom du to sadaqa wala rambana rifanye mna calendrier ati swali titoa zaka lelo tisoma Qur'ani lelo tiswali ama tifanya jao tilauliwa nizaya ntapo problemu tiso Qur'ani ti dungu darasa tivumbwa Mwenyezi Mungu tifanya adhkar abo usikwa hubiri ndo as-sadaqa do to sadaqa al-adhkar ukechuma uvumbwa Mwenyezi Mungu al-khairatu al-ashara lezenrongo kume njema ituamu tuam upemba hindu unikamru yale au uhulia mrumba hindu yale unike wanduma jireka isima rekandu waluna nyora ina mnaila utowe sadaqa utahe uwenjeze mba maalumati ya huswedini utahe usomendo Qur'ani uhifadhi usaidie maindikape uanise ukemkina hivu bainge nga wana besoin ya ndongo ukekuzi demande haumezi usubiria uangalie mayatima urendezema waza ya mtu izo miongoni mweze ndongo boko zonjema kabisa mndu zinenda ngabo fadila zinji boko mndungu zihundo zitwengeze mndu ya waswili haruma mbebo Mwenyezi Mungu jali miongoni mweze zitwengeza mwanadamu hanjia mbeboni do mndu tahaya somea ilmu do mndu angalie mayatima do mndu fanya haji ya kubaliwa do mndu hamsiri bina almasjid do mndu some ayatul kursi haina wakati ujo uswali do mndu uswali e salatul fajr do mndu hifadhi madina ya Mwenyezi Mungu do mndu tuizo mtume ajanizo do mndu henda homsirini do mndu taha tauba do mndu wana bahindu inu danger mathala no pareni wono pina wono bahindu wako gigama ujo ubaya no ili wandoti joturi wono fili jo uremma wandu wala kura wono mri waweha wono poto ijo dangusa wala iwe wandu ekawi bushi adwa udo mndu wambaze duma mndu swala zi swala sana
dom du dore jeza la ilaha illa Allah dom du kana udhu daima izo mengoni haruma o wana hatu wazungu omdu yelewa ya kama mathalan faire de recherche la connaissance de sa religion comme Mwenyezi Mungu kana kana ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din il faut bien semer dine kwa khair parene enor felen nduya tutsa bange mna yatima mzima ya dom de zem pèlerinage au hajj accepté et hajj jo kubaliwa bâtir ou construire une mosquée ou contribuer à une construction d'une mosquée ndia saidie haruma ondwanzo wa himsir lire après chaque prière ayatul kursi le verset yatron yone sao et azamati Allah subhanahu wa ta'ala prier dom du swali et asubihi ne la suir yamba al-bardaid o azungu hamba mufjar au al-asr el-asr omdu hifadhi le nom de Dieu mettre par cœur obéir au messager omdu tu mtume ritawali aller à la mosquée omdu lum sirin repartir mdu yake mutawadi mdu yabunguze ezendo ngombi mdu yake juma uswalize swala nsanu izo mengoni mwezi amali wikaya ongezongezao mwanadamu hanjia harume mbebo watina taabu mdu ekezi vumbula kumea mdu amri yangu fanywe zinji abo mdunge na kheri inji wikayao Mwenyezi Mungu jokubalia mtu abo hotimizi ewahema suala akemdo asomo harfu nzima yahi Qur'ani gujonda fadila kume ekemdo asaidia yatima Mwenyezi Mungu amba mtume kujodungana naye hunja mbebona emru jwamba subhanallah kado jana gujwanzishiwa bienfaisant zijo kashiwi haina mru ujo soma ayaku mezamando za surati al-kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira haruma ayakume bahi gujotaziwa kabisa na dajjal ile fitna emru waika yangu jo swali ya mtume sallallahu alaihi wasallam kado kume swali raka ujo swali raka di asibabu ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala bahi gujo washiwa da hombe boni uswali yo mtume mgungu jo msahilisha o wanarugo wanu shirika wa masuala wanu wanarugo bokwe kari wafanya nizungu jori nikanjema zinchi ujori sahilisha rugo zinchi abonge abo watukufu narombe Mwenyezi Mungu yarone sezembi zinu pia yarisaidia rizitawe yarone se ezenjema yarisaidia rizilunge ekanga bo ulona suala uhusu ezaka uhusu banki uhusu hazi uhusu levao uhusu zenyile uhusu mafu uhusu tatuaji uhusu israfi uhusu zendola ando umedola neze problem ando shodola neze problem ujukana suala ngo joluzisa haruma numero yinu numero nda yinu ujo numero ya hifadhi ngujo rambi yayo ujianzi hapo mwana dhahabu 07 73 anzi numero mwana dhahabu haba hango jo kutamba zembali 07 73 36 94 26
07 73 36 94 26. Shukran. Marhaba menji. Abukanga bolo na suala gujoluzisa watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô. Alaikum salam. Ufanya. Ça va, ça ngaboje. Abuza bashi. Yabo itumuge birondo hao. Alhamdulillah. Yabo wana mna suala. Mitiko umepanda hizi ndola, siko sana chuo na membawi. Umepanda hizi program za hizi ndola na wakati mbume ya roho na honya sureje na membawi. Babidilishirize za membawi chuo. Zahe ekanga bo tabu ya mrumme na mrumshe. Yabo aina mdio baki harumeze dua. Wake wandu wawanise watahe taratibu ya ufanya islah. D'accord. Upande mtume ya roho ya sosayare jengi zoje. Mnume kapsa hareje ngo jokina iziwa ya ile ziwa kaka turejei ya janeze haki za lazimu ya zirejeze auka kaka jahuni katwalak kuhisia ukana ngawendola ni tujuru sidiso na mjana imantimizi elitimizi au ni ubuli ya utimizi wewe timizi wala jana kasani sheba eka abonga mrongoza mdoka na baraka imani rogo we ndanzia ngamushilio eka ngasi harume period kajahuni katwalaka yabo ikawlazima ado husurufia ekange na zema yeke kajahuni kabo iyo dhuluma ya ufanyili yao mweshilio izo zindwaji abasanga si haruma ndogo za suluhu ekomuda ubiri mwinji akaubenza awahuni katwalaka wajawa biremezi mira na izo pia kajareje aida ibiri yabo wakati yajuka ureje kanda huni katwalaka nzima haubili yabo yulazimu wafanyishi hamamna mabizo bili esabaki sisi doendara mwelezi yakabane mndu mshahola kujamnika twalaka kutumsurufia kutulala naye kutumtengelea mahadisi abongo mdhulumu paske yabonge na haki yako lazima ufanyize ngo izo zonzi vango pare na ugonda ngamio pare ngamina ikuta okay ngamina ikuta abutishi yatishi za mdoka na baraka abonge yabo hotahasuluhu mnemwelewano izo zinrwaji hozisa suala uka kanga abo problemu mrume katusa hareje abayo yeleziwa ya rejei hataratibu masulaha ya ndola wafanywa suluhu kaka jakiri yabo kana utojua uka kati nolani no katu kajafungua bonelewa kajahuranti no kati daenawe yabo wakati hiyo ngejo lazimu ya decide zizima kaisa decide ngojenda wastahamili Jokiri Mwenyezi Mungu yaunike wa khairira hana kamgwa benzi ngoshilio hauya mrejezi ya mhaulie yabonga yabo shamini kabati fundi ujukamba embabahe ifuende ya mndongo zemvu ya hanze ekeka twanza aweka kutumanza kabatu jo sazamfu moneleo ngabwanda umewe nje wataenda zao akondo ashikwa tubu kwa tukubali wabuli ya wanamba ubu wachundu kwa watu wataendesa hai ujibiwa abo abutati jibuza usheleke ngabo wasaba ngo nabo sauti ya kumori daina afara ningo ya wati ha mimi sikasa ni chwe upande wa hangu ngizojenga upande wa hao enda lindie rimone maudu weekend amtomona maudu amtompara maudu ngoshili rihadi sekeri hadis ambangu ujo khairi wa baraka keka amba katuja yabunge chola simi abeze twalaka ngoshilio wakati ila ekewa chabana harusi mndu ajia aja tombe nawe yuke na paruki mkinishirayo wede wona mbavionga munike amunike confirmation na wala guzichora nguhale kati ambiazo kakabati ya joshina ya joshina ya kamanda ile lina kana minaye
wede uone hizo wede uchu zamkana baraka ha Nizuti hambiari hadisi hambia. Abutishi ya. Abushilezizo sila na hambia na rolina hambiazo. Okay. Abu kabati ujoja abu ujoja abu ujoja ke pine ya sekuru kabati tab. Abu deram na yo abu salam tak. Okay, gato da parana ya masuwe. What's your way larifu? I don't know. I know what you. Abu ge abu izo. Ke kabati ulo na swala ngarjo kazaki kwa tuko. Ndo nakaswida wabidi mdo ishili ya batibure ezitwa wandu wazikambanya pia. Alari mafana wala paparuku papa wala ayasa majimbo boko ya soka uso wako mori majini. Ana kaswida wemena mnaino waka uwezi wa utitini na zila pia. So jabasi uswali ya mtume uswali ya ukado kulu yura hatomuo ndunda fadila zinji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya doktor. Allo. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya doktor. Abu Fanya. Salama. Shona manga mumpango mudungo ununo. Ngamar mumpango de namna. Atkanzani. Oui, attends. Vas-y, j'arrive. Allô? Naam, ngamushili zao ngasar mumpango wanu washili yao. Emana nyogali ile ngushili yo. Daina ila arif. Ngo abona moro wanu wasunguteze ndini. Wala atkanzani suala lahi ila mathalani yahe tsumu mdutoshi dofunga. Naam. Wala hodihonde ntimara ndwali yo mdutoto wa mdushidatu kiasindi. Haruma mrutushi ndofunga ngabona mnabili walaila maulama wa hodari al-ifta wa kanti wa wafikiana ititoka mara ayyam rumzima bainge ngamineshi yo shausuze fatawa shange depandewe ekuti ijoli samnumba hindu hindi hahanza ndwa sahilishe ngabo waonesa 600 gramu za shahula ngabo waonesa ya ukana mbahindu ijo hunika sandwich haumna sieti wa mbahindu hula na mna majiunwe ishosha hula shamana damu waode ya bidii ndu ya towo ngabo wakati ya kauka 5 ngabo wakati kauka 7 jana ngabo mdu ya nadokange vahanu woko eshaura shora hisi swafi yawe kuti mchara kwa banu gedepando icho hundrao ne mbahindu eku ya hepri ifao ama ya nadoka kati ero geitosha umrahu lusandu ichinje mahali na boisson hano harimweya ushidio abonge gedepando ekuti kama thalani mahala ni mriadi yo omshahara omshashi embahindu ge fora hisi yabo mgo jito parce que mrujo kange komori mathala neka mbahindu katange jo tosha Faransa iyo kena utosha abonge lazimiyo kamnu ge Faransa ya towe Faransa bainga joenda anyisi ze wandu wenjana mdio mnike 1 euro mbimu ya towe kiasi abilia towe sha kamnu ngabwandu walo hunu watowao mapesa komori na banungo towo hunu hunu sha owendo waniki wa hula mgodo ni kwa majana maila au majana mararu yo 2 euro au 3 euro au 4 euro yo inje hula mathalan abonge yoyo muhimu oka mruya elewe bahanu mriali yo nekut hunu Faransa nge mimi namna nielewa shabo yon jajo johamba mimi kama iti mufti Faransa shabo kase kausi sauset mruge swirokana inuge jo sandwich ya 5 euro au 6 euro na boisson ya monne hauni hule kinatola mbahindo namna ngejo tosha mriali mbahindo iyo nge depende entie mahala mriali yo ngabo mananyasi yone ngabo yaone sabanu kangabo 9 euro ngabo yaone sabanu yanzi habo ka 9 euro shayo nge depende we dari ifta bainge maulama wa hunu owenji wa lormo serikali wo hende saizo wanu ambao kama talani mbugana kokwa he ulo mahala ni ulo komori ha ulo manga mbugonzo mtole hunu mibisheni mtole hunu amamje towe kiasi ya hondo hunu
utowo parce que abo yeye katushinda abo wongo to hama wede ulona ya hauka wede ufanya umtole kushili parce que abo yeye la hawla wala quwwa katina ngo katina banoko katilo kawe wongo jomtole na wao mengoni haanza usovero hoyahe kairo wake kwa fungu umtole ya bongo jomtolea ekiiho ishoganyewe wewe kushili selon akwa kuna utoka bushini utole mndu mapesa hama Swiss abo besele mbamshahara pia ito jenda harumwe sadaka god ito jenda harumwe sadaka aboge lazimi wewe bangu joka makuko asawadiso wasudi nzie kama mnuka kwa tushinda na wange lazima wandu watape wa randijize mru koko na mru mbaye na mru lohamili na mru yazaya ge lazimi mru angalie kwa kabana kwa madhara ekanga bo madhara ekairire ke kwa jafunga yabo kairi mndu ya watole ya wangalie unono na hizo babu mndu ya mahawi isharo hotena eke mndu hafanya hata watifunge bango abo wenji wasaule giribo wazoya shenjema do mndu bainge mndu ajenda jwa ule dingo sibe mndu wadini eke mndu isaono ka uwengwe usango feel bye bye mndu jwa mwe wakana jwa be mndu wadini yale yasijoja angamilabo mndu aruda mkaza majimba juu adozungu hawenda la pitali ugabo yoyo njema eke mfanya namna hiyo wandu wado mrumili ya makati bainge mjo fanya jemle via enda ya hulale dalao enda ya kaula elera na bala bidia le mathala ni sashenda hajua saf kare halili ambara wakati ko jaja yombade bu masihu ambe hambia okay marungu ya hangunga jwa ukanga si masihu ndobi au kasi masi ambe marungu ya hangu ya wote joruga igizani kasuona aboge abo abara bamenji babutikala timnasala wote tekana yihu timuzisa uno hata mungu tsona mbia yahe basi shawo sanu tishiditelewa kiasi ndo shida ntowe huno ndo shida no atole endeni enje no satselewa huno kiasi unofikiria ama huno kaya shaula abo huno enero mungu shilwani bahindo namna hiyo shabo kuanza mdabde jize mnasufa na 2 euro mathalan mrufanye kairi ekahuyenjeza abo hunda fadila ziada tena uelewa tatawa ekahuyenjeza plus ya lazima kaya ekanu goza na sandwich namna hiyo kamdu yale kina bisabo abo 2 euro ijoto shafikiri zawadi fa inna khayra zadi taqwa ekahuyenjeza abo c'est bon de namna yabusa unjia rumuki ya semba bijoenjeza yabo abo hiyo pia parce que wama tunfiku min khairin fali anfusikum aina ujoto wa rumanugo za khairi abo hiyo wewe ngo tujifanyili kutina hasara dans tous les cas rambu hao munge nyezi mungu jo libiando warenga intikadi hamaliyo njema haanza itokanda mi haunda we ngabo ndo ko jo wari hedaraki darul ifta'i ekanga abo darul ifta'i ho ngajo juwa ekati wandu watsolenga wajo wadamba izonza wamba ndia he zakatul fitri watu wamba 3 euro abo hiyo zakatul fitri shoko za toa inu ya kwa jamba inu ya he enduza otu ogali are enduza otu ogali le ngwa bari 1 euro sans le boisson chele oyamjo kwa mbloki tijohanza bano mjuka udunga wanuza tsumu kakujusena udu identify mathala ni kangwa retari na mnaila bano le unto dunja armo padwa ho njia hata unto dunja parazar wala ikawla simiketi fanya na kabula shambe siabo ranzi maudu dobo lansuri au ka lelo juma lansuri yo sanga wala sana décalage ya 2 heures aba sanga si gasi 18 heures enga sanga yo unaba inunga sina 20 heures 23 yabo garcho jodore nga ukana a partir ya 15h30 16h der joindis ya hivyo 16h ya hun 16 heures ya hunu au 20 heures ya hunu 16 heures ya hivyo 18 heures hunu c'est bon tu vas tu ngati roazim de namna hiyo za mana mimi roazim 17 heures au 18 heures ya hunu au 18 heures ya hunu inshallah de namna hiyo za okay kabasta am jodohore ya saha am jodohore ya mtukufu inshallah barakallahu fik okay barakallahu fik نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وهم هنا بما علمنا اللهم نسألك العلم النافع وقلبا